And of course, kadagadi so amin na bungalit Hawaii itatanga kanito, nagbubuya ka kami nga matama. Ngayon na tauluman na po, wanikap sa Kathy Cabal Salvador and friends and family nga kunada. Ano yung bag nga, malam nyo nita, malam di jaya, alas 6 iti malam. Kadagadi kaya na po gumatang iti CD mi di jaya, datay Isabela Nafit Artist nga album me, magatang lang apo itakin ni Kabsat Kathy Cabal Salvador. Kat nagpartak nga nalako dali kita duma. Kaya very limited lang apo iti stocks. Iso nga partakan nyo. Damdaman to yung ikabil datan. Mamaya na. Okay, so may Kabsat Jano kat permiti ko na apo ayun na DJ Kwame, DJ request me nga tig-tugur-gur kung kunanan. Okay, later on. And of course, to Chess, Cassie Ace, pa-request po ng I'm Yours, kunanan mo tan. Pero, damdaman to ba si dito yung tunuwa third part, iso ti English, itikan kantami. And good afternoon to Jacobson Dakdak, watching from Hong Kong. Good PM, kunanan. Any Boridek Medrano, pakikablaaw man apo, dagiti anak ko nga, adito asinggan, ni Jaisel, Jaisa, J-Boy Ken Prince from Singapore. Agyaman na kanya yung aming God bless. And of course, Marinette Guillermo Gakuska, Gakusana ko na pakikablaaw man, the uncle nga miling, iti naimbag nga pangaldaw, dita Sentro, San Mateo Isabela, dagiti naganak ko, Ken Kabsat ko nga busy, always sa negosyo dito sa Alicia Isabela. Isuda Yoli, Ken Ceso Guillermo, Ken Cheryl, Medalyada. Thank you very much from Marinette Guillermo Gacosan. Naimbag nga aldaw manong yun kinamag kablawak ni bagot ko nga Rose Miranda. Naanos nga plancha uniforme. Kuna naman. Lagi dito nga anak me dan Tia Sofia ken Hart kablaw nagapogin Rodel Miranda de La Paz sa Guday Quirino. Okay, agyaman kami apo kadagiti amin nga nag-text iti barbaro nga text line nagado 302 dami. Apo, nagadula unay dita. And of course, once again, good afternoon to Manang Tessie Heron. Ayan, thank you very much. Maturog. Maturog kita ro. Ala kita man ko laki diba, kuno niya. Ana jimbangam Tessie Heron. Bigla nga nagmula ka. Ayan. And of course, to Richard. Ayan, thank you very much. Apo ta, iti diyala tatihilig na datoy Kabsat itoy. Kadkado andalata. Good day po, pwede pakibati apong mini Filipinas Afalya. Nagtig-programa yun. Maraming salamat po dito po sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Oh, ay nagadayo. Nga ro, datay request ni Kabsat nga Adriano Ganda Sabado. Maipaay ka dagiti agpinpintor ka no di balayda. Na ito yan, ti sonata nga itadmikan ka. Maduma motor di mabalin mo alugan adda darumo adda tarangan adda patit adda damulag adda na puntok adda na kartak adda kenkan na bang pairiyag an TTNX mo aram may kumtargan browser pabara empay sampu masagayan an tay dakela big bike matangan kangag kay kayang kasama set up ay taselang sumalpakan dito'y bagay scooter lang talagbasi lalaing ang tiyag kapet idaron katingkat langit mapnek kalat at sakay kanumaplat ay ket pumbak payuray scooter nagsileng ken nagtibay iskut-tat-tat-tat-ter uray ka na agtigat-tiger uray batis ay anyang anak dokter tan nagpati war-war iskut-tat-tat-tat-ter uray ka na agtigat-tiger uray batis ay anyang anak dokter tan nagpati war-war.
Anwem ti DMX tukong taram may kumugkarmo. Browser babarain may samtu pasagayan. Anwem kay kakelamik may matangan kangan kay kayang kaslamaset ak ay taselang. Sumalta kan mito'y bani scooter lang na nagbasik. Lalaing yung tiyag kapit idanong katingkat langit. Pagtek ka lang at sakay anong maplat ay ket kung mapay uray scooter nagsiling ket nagtibay. Bisko tar uray kata agtigar-tigar uray bating ayan yan anak tukar intang nagpati war-war. Bisko tar uray kalang agtigar-tigar uray bating ayan yan anak tukar intang nagpati war-war. Bisko tar uray kalang agtigar-tigar uray bating ayan yan anak tukar intang nagpati war-war. Isko tar uray ka lang agtigar-tigar uray bating ay anyan anak tukar intang nagpati war-war. Okay, parte apo tayo tayo. Iti may kaplong album may datay maawagan ayok Isabelenyo. May sa apong album when nagtitipunan dagiti kakalaing ako makansyon ti Isabela nga inakmutan apo in gather as one group. Ayan, at naawagan iti Isabela United Artists. Ayan, nasalimot iti unag ikamatuhin prati kape balong. Kapadasam nga sukatan. Ayan, padasan tayo man, baka paring na dito wire iti diferensya na. Aha. Ngarod ka dagiti online ito ta to Leo Girl Bragas Lapitan, himbag nga Domingo yo Karuba, listening from Doha, Qatar. God bless you all. And we also have a message here from Emmy Rose Sotelo Kablay. Request na naman datay chatmate ko. Sirs, Emmy Rose Kablay from Dubai. And Boride, nalpas dagiti nga nabasa tatayen. Pabati naman po, men in uniform ng Highway Patrol Group ng Region 2. Nabuhay po kayo Karupa from CPHPT. Magapit sa... Hindi ko alam ang meaning actually. CPHPT. Ano? Yes, a Highway Patrol Group siguro yan. And thank you very much po for listening. Ayan. Ala, dito kayo mamasikason ni Kabsat Nelita on air kami. Anyway, thank you very much for dropping by. It's our pleasure to have you. Hanlang apong iti Facebook talaga mga umayta kami pa isiripan dito'y istasyon. Ayan. Ket sabi ko mata, umay kami to og kape DJ Balayo. Antabayanan yung tingkang panagsangpot. Ayan. And once again, anati may program katagiti online tatanga DJ Hong Kong. Mamimiss kayo amin dito, kakabsa. Apo ko sa nagbayag ka mga pimanawon. Pinapayag ka pimano ka talaga. Diba, mga December na dyan London. Tapos nagawid ako, kasi agawid ako to Hong Kong February. So mabayag nga makita baka. April dak na makita. Oh, talaga nga ipapas yung talaga matag honeymoon kin Richard itata. Ay, wala sa ring na. Okay, thank you very much, Kabsat Nelly, for dropping by. Once again, kay so amin ang ito itatama ng TSC. Ulit ken ni Kabsat ni Richard. It's our pleasure to have you. Kaya sabi ko mata, di kayo apo, naitimog pa dyan sa raming tabakot kita umanlaang. Request ni sipot-sipot ka na para kiti Methodist Church na teacher. Wala na, sipot-sipot. Okay, request naman ng Tish. Tishang ko naman lang yun, talaga ito tiawag na kiti pada ng daycare worker. Tishang. Ayan, request ko na iti sipot-sipot that goes out to all nga kamiyembro na iti Methodist DJ Oscaris. Giramon ti pagi simbaan nyo nga DJ Oscaris. Okay, DJ Kano Eli ti Ramon. Agi suro-suro man na puti lamang umamutay nga mang manggad ati bakutan. Ibis ko mga agin inanak ko makut.
Anyway, kada tangor biro ka na nga talaga ti bagay naman ti agup ubra din na kahit iti ag is tambay. Anyway, para kanya yung Davao Methodist Church, United Methodist Church, iti Ili Tiramon, dati nga sunata mi. Apay nga ti babaino kas asawa na nakasamsamit panagayat ken pamatek na anayon nagragsakrik na ken rupa na di na pay kayat bayada you can lakay na no naglabas mananatawen pa nagdenada Nay babae kasla isuntay mauman Aglalo no makasara ken iti ka-text na Kanayo nen ti udong nakareban pa'y ti buok na Agsipot-sipot ka no aglalaki ka Nilakay mo palpali iwen na ka Agsipot-sipot ka, ating nurumwar ka, ilakay mo, pagkasurutin, nakaagdapay wasay na, amangan no dimto, amot pagtartarayam no masukun na ka, narigaten ating, bakatakukam kat piwaken na. Okay, once again, thank you. Kamsat Nelly. Ingat, ante. Tila kay naket mamartek at dapay angot na Din makapisti tagmalmalem medjay kuman na Agsapulen lalaki akatartaeran na May kadwa langit piti kung kunana Di na may disus ipa-password jay cellphone na Kenjay Facebook, sa bali pa'y tinagan na Di na pa'y piman, mapagserbihan nila kay na Sosyal ka no isuna, baka mapirdi tayo manicure na Ang sipot-sipot ka, no aglalaki ka Nilakay mo, palpali iwen na ka Sipot-sipot ka, ating nurumwar ka Nilakay mo, baka surutin na ka Amangan no dimto, amot pagtartarayang no masukun na ka Narigaten ading, baka takukom ket piwaken na Agsipot-sipot ka, no aglalaki ka Nilakay mo, palpali iwen na ka Agsipot-sipot ka, ading mirumwar ka Nilakay mo, baka surutin na ka At tapay paltok na, amangan no dimto Amot pagtartarayam no masukong na ka Narigaten ading, baka takukam ket piwaken na Amangan no dimto amot pagtartarayam no masukong na ka Narigaten ading, baka takukam ket piwaken na Ingkan activity kape DJ lamisaan DJ coffee one DJ Jirwar. Mayatan ti may kaon. Mayatan. Sounds real. Ito ting amin ke. Pinalitan ko yung wire. Ay, wire mo gamit yung problema na. Kita aman lang wire kung ano tatimik mo to tayo na nakatilmong ka iti Tapos pinindot ko dyan eh. bukat. Ajayin. Line in ko na. Para lumakas para agpantay na. Anyway, thank you very much for fixing dito technicalities. Ayan, iti technician dito ay nga nakadistino. Ayan, ni Prince. Thank you very much, Sir Prince. Manong June, kan ating Mark, yung ibang alaw kablaw man ni Boss Romel, nga agtamtambay dito ay Gasevo.
Tas ni Ate Tess, nga kalkalpas na nga nangan. May saak nga guard, dito'y Camelia Batal. Kuna na, thank you very much, Apo. Ket, agsalsalatan ko na naman ni Kabsat Jano. Talaga, mga impapas sumot, nagpatiwurwur, dita. Ngayon naman tukukuin nyo. Lalaingin nyo. Kat, maamak nung napintas to the output na kita pininpinturan nyo. And Mirasol Javier here, ito yung internet na po ko na napabati naman po kuya. June Javier, family po. Ay, pamilya po. And Maya Kabuay, sa siya pa shout out po dito sa Istanbul, Turkey. Maya Kabuay. Hello, Maya. And Julian Ringor, Daos, kung ano to, hello po mga Lodi. Kanayin mi patukaran, Sonsyo, now, mapan kami ag-work. Pa-shout out naman po mga Lodi, dagitay kakabsat ken, kaanak kami, dijay Tagudin, Ilocos Sur from Julie of Hawaii. Oh, kita man, Kabsat Julie, if you want to avail our original CDs manufactured in the US, please get in touch with Kabsat Kathy Cabal Salvador. Manula ang itikopyo ng kanyanan. And not sick, Oberita ko na natin manong June, kablao man ni Uncle Hector, ken tatang ko nga ni Jerry's Senior, kan Kabsat ko nga Oberita family from Saipan, USA. Oh, and Jeanette Borjas is watching from Austin, Texas. See you also next month. Makaka-uwi na rin po ako after 1 year of internship. Na-miss ko ang Isabela. Happy Bambanti Festival. Yeah, it's happening actually. Iti Bambanti. And I want to serve po no abayin ti sa iti Petsa ta Isabela Bambanti Festival. And Eugene Martin says here, magandang umaga po dito from UK. Hi Manong June and Ading JM, kablao man ti pamilya Altares ken pamilya Azurin, dita Vegan Ilocos Sur watching here in Toronto. Thank you so much once again from Edeluisa Altares Azurin. Talaga mga nadumadu mga lugar tinagagapon dito'y mensahes tayo. And we have 176 watchers. Ito na nalipatan ng kablawan. Siyempre, kakabalay tamo ta. Of course, hanga malipatan dayta my wife Juvie nga pagda-drive. Nanganak ti kasar actually. Siyak ko iti apan tumaadar nga madama programa iso nga kunak bakat sikat ito mangita adar kanya. Proxy. Madi nga proxy ta Mr. and Mrs. Ay, sa bagay ako nga. Mr. and Mrs. ko na naman invitation. Iso nga, iso na tinapanan ang nga nag-high heels. Kanti ka mo na niya ti kawas na Nakabistida. Nakabistida, nakastaunay, naka-makeup, naka-hairdo. Ngam nasakit mo tibugsit na, iso nga madi nga nakaisim tagtay. Ay, apaya. Kaamo ni Antimon, managkot-im nga miniti bakas. Data, bakit, ha? Dinggan na kumasak paminsan ako, no lumabas di kusina dyan ti pagbagasan. Mangrakam, sana isakmol, tatangay. Ay, kasi dito style na. Nasaan ka ba kanya nang ahang kakut-kut-im, di bagas ka, di na maliklikan. Apay. Di ka mo man na ti mag-alaala na di jay panakut-kut-im na ti bagas. Karam ka muna. Karam ka muna. Kasla kornik pamain na. Apo, di lang akong kontento ko di kornik nga di jay karewara. Anyway, bisyo na nga talaga daytahan manipod pa idi akut-kut-im di bagas. Siyempre, kablaw mo di balay ni ading ko nagsungit. Tatay. Apay yata na sungit. Yung moment, bigbigatan. Di balay, I love you, ading ko. Nembang panagdingdingagyaw ni nanay napamula di kasarang ka. Pati ni makadingag dagarab. Man makadingag dadagi jay. Kaya nga tatiga po na aping nga nasungit ni ading mo itata. Anyway, adi Jason na ta barangay hall nakadistino. Diba? Iso ti bantay tati di barangay hall. Ken siyempre dagi mo kabagyak gitaran niya Ramon Isabela, Krabahal family, Damanang Tinang, ni Manong June, ni Manang Mayang, ni Janjan Kinijelay, ni Blessed, Sinupay, asawa na ni Manang Mayang, di kung kabisado kami nagan na ka. And not to forget of course, si San Sebastian naman ni Tate Felix Sariala Sr. and the Annabelle nga ading ko. Thank you very much for always listening to us. Kaya namin rin ngagdingdingag dito barangay Villa Carmen, Ramon Isabela, Ramprocuno to sa is. Di ka mo pagrangayan, damot siguro ngagdingag dito. Naimbag panagdingdingag yun. Nga sabihanan na kayo, kalpasan dating nga sunata, ngayon kami sagot ka na kayo, aglalo apo ka dagiti at datitinda ang naditag igid.